uso de tabaco y para promover kick-off de uma cigarilla. Avete il Dia Internacional para concientizar el no uso de tabaco, ne mencionar. Local Ministerio Público tiene una entrada judicial en calle Frère Johannes. Se trata de placa que está investigando fraude aquí de belasting de 2,4 millones florín. Entrada judicial toma lugar e incluye detención como sospechoso. Nos queda local mañana por medio de juni. No, aquí también por medio de juli. Está comenzar un cumbre de IPCO. No, mañana começar sim. Também até dia 5 de junho, o papel de cambio climático e problema social, mas também é tópico esclavitud, o 20 de ano de passado. Cumbre IPCO está começar esta manhã, durante 5 de junho. Local, nós queda por meio de junho, esta manhã também já webs, está tem algo interessante de informação na Biblioteca Nacional. Aqui, Meneer Mirto Laclay, dá uma informação interessante. Ayer nos medio touch budget. Ela guardo a revelar se cabe informação que trata de um encontro internacional. Anteriormente, literatura cultural e linguístico. Un encuentro entre tres islas, Aruba, Bonaire y Curaçao, y el impacto de expresión de palabras, lo enfocar en dicho y proverbio en papiamento, y cultura y historia de dicho y proverbio. Es hobby great, hobby interesante mes. El tópico aquí van internacional que informen nos va de viaje para informen internacional, así que wakke bomb en la zona, nos tiene live sound en increíble bomb na Kiev, aquí ayer en Moscow live sound. Increíble, tiene aquí. Смотри, блядь. Смотри. Посмотри, брат. Ты видишь? Вот, Рома. Ja, we mainda também drone dal dinga refinaria. Ucrânia bisa não sabe nada de sei. What happened in Moscow is really significant. This is Moscow. This is a big deal. Ja, Ucrânia bisa não sabe nada de sei, pero it's a big deal. Ayer te primeiro viaje com Moscou te há uma explosão na ribaje, mientras o presidente de Rússia Vladimir Putin te bisando com mensa aqui para bisa aqui, pero aqui te bisa aqui. Явный признак террористической деятельности. Que cara, é bisando anda terrorista que está atacando Rússia, Moscou. Ja, incrível. Pero tem algo mais que qual está. Ja, agora me bisa a sim. Bueno, nós também merca que informação, nós estamos aqui na merca também tem informe muito interessante que está tomando lugar e falta semana mais para logo bisa Estados Unidos a bordo declarar bancarrota diante do mundo. Sabe que segundo o Departamento de Tesouro do país americano tem projeto de pré-acordo entre partidos, ainda tem falta para chegar a acordo de budget. Pero aqui está caminhando com Kevin McCarthy, republicano, tem que chegar na mesa com Joe, o presidente, para firmar acordo aqui, partidista, para recobrar o país de caída catastrófica para a América. Mas espero que não chegue a acordo positivo com ele, ok? Nós também em São Paulo, Brasil, durante a cumbre de 3 dias de país latino na Brasil, presidente de Peru a pedir presidente de Colômbia para respeitar a paz e tranquilidade do país. Aqui tem a expressão do presidente Gustavo Petro, onde o caso ex-presidente peruano Pedro Castillo. Na seu turno, o presidente de Venezuela, Nicolás, também disse que o presidente de Colômbia tem garantia de diálogo interno para paz e democracia na Venezuela. E outra banda, Chile sale criticar o presidente de Brasil sua forma de defender a situação e direitos humanos na Venezuela. A expressão a chegar a cair duro. E, bueno, não está de acordo com a attitude do presidente venezuelano e tampouco a expressão de Lula da Silva. Presidente chileno barra duro. Arriba expressione. Piano di attitude sei também vai firmar na Kosovo com alguns 30 soldados do exército de Helm Blau de OTAN que da heredade clash. Arriba caia conflito de Kosovo, a enta deploy 700 soldados de NATO em direção de OTAN. Para assim tranquilizar o problema, não? Tensão política eigenlijk que tem o povo na nervio e nervio e attitude de combinação destrutiva para não. Bueno, me tem 2 más que informan que está resaltar na Japão de corte a dicta que o governo do país tem dever de proteger parejas de mesmo sexo.
Resultado di corte aquí da jala hope atención de noticias na internacional ave. Sabe que pasa en región Nagoya na Japón. El gobierno de Japón queda, 5 casos de diferentes regiones en Japón ya comienza a ribetópico aquí. Na Tokyo y Osaka asali kaba ya na Osaka e corte a dar un resultado net contrario parce, dus nando buscando a mayoría de la región bij diferentes cortes para sacar diferentes resultados. Por mí que bij corte más alto. Bueno, un día corte no hemos visto ustedes noticias que ustedes son visto que el gobierno del país mester proteger parejas de mesmo sexo. ¿Sabes lo que de acuerdo que sei? Bueno, se sabe. Para ainda me tenho mais que essa aqui não se chama uma categoria de Make Me Feel Good News. Sabe? Make me feel good. Good. Make me feel. Make me feel good. Make me feel good. You betcha. Ja. Dan ska Make Me Feel Good com boa notícia que na erbij over de Heal the World eigenlijk. Dus a UNESCO está organizando fulisimang eigenlijk reunião importante na França tocante problema de plastic, de Plastic Treaty Paris. El problema está con los mundos de confrontar efectos no solamente gente, bestia, pero también naturaleza. Esa aquí está ese man que tiene una conferencia que 175 países está atendiendo. As we speak na Paris, el Plastic Treaty, un tratado que comienza a focus na eliminar plastic, na un 80% de bisa para año 2040. El presidente de Francia a sali un speech e bisa caso na kita basta urgente. La pollution plastique, c'est donc une bombe à retardement en même temps qu'un fléau qui est déjà présent. C'est notre devoir d'y mettre fin le plus vite possible. Ja, goed nieuws. Not in tempo per perdere, presidente francês avisa. E poi c'è un dibattito su come il paese che produce petrolio met interesse in plastic. Dus die business di plastic, dat ding. Bion is eigenlijk in cada in varios apparatos na elettronico también, etc. Ja, bueno que cut plastic, pero ja, we gaan een logren, zag je de dingen nieuws, dus ja, eta correta binding verf, eta binding auto ng ding quando bisa sì, da binding varios cammini. Pero tem un experto que não holandês com Magara, que também forma parte de quando bisa di tratado na aqui, então eta conta que você Baudi pergunta se não lo logra e cosque não ante da bisa. Ja, absoluut. Er zijn ook al meerdere rapporten gemaakt door onderzoekers en wetenschappers. En die hebben aangegeven dat inderdaad bij 2040 zouden wij plasticvervuiling kunnen stoppen. Dat betekent wel dat er echt een aantal drastische maatregelen genomen moet worden. Er zijn bijvoorbeeld echt 3 belangrijke punten die steeds terugkomen. Dat gaat heel erg over inderdaad het reduceren van het plasticgebruik. Dat betekent dat er een maximum zou moeten komen aan de plasticproductie. Dat het moet gaan over mindere soorten plastic. Sommige plastics dus verbieden. Meer inzet op hergebruik. Dat is allemaal onder het eerste, het reduceren. En vervolgens gaat het over het verbeteren van de afvalinfrastructuur. Dus het verbeteren van plastic recycling. Wat nu echt nog maar minimaal is. En dat moet dan een veel groter aandeel, ook een veel groter aandeel van recyclaat dat gebruikt gaat worden. Dus het gaan van dat nieuwe grondstoffen. Dat je het weer opnieuw kan gebruiken als grondstof. Dus dat je eigenlijk onafhankelijk wordt van het uit de grond halen van olie. En dan vervolgens 3 maanden later stop je het in de vorm van plastic weer terug in de grond. Of verbrand je het. En dat is natuurlijk een niet houdbare situatie. En die is al heel lang aan de gang. Dus het punt is eigenlijk dat je dan gaat doen. Wat gaan we doen met al die plastics die nu al in onze natuur zitten. Ja, buona informatie. Zeta rond die conferentie naar Paris. Dingen die je Good news bij Heal the World.